بله تماشاوان هیجا بانگ شیا هل بجارتنی ترکیه دست بکری حتی ایرو دنگدارین اکوج دروی ولات انگولج دروی ترکیه دکارن دنگی خوشی بدن او پروسشی دست بکر. نه هذا هل بجارتنی ترکیه دش 100 پارتیان زیادتر اکو مافی بشتاریه ده هل بجارتنان ده هیا یک پارتی تنی کو به رنگ کرد به ناو کرد و کردستانی درد که Partiya Mafu Azadiyan Hakpare, Seroke Hakpare düzgün kaplan le stüdyo Kurdistan ve Süçar Meyvanimine. Silav bu tekeke düzgün tu Merhaba. Gelek spas. Kek düzgün Sat Parti zedetir. Eko beştari yani mafevani beştariya hel bijartinin Türkiye'de ana. Bes yek parti be nav u rengi Kurd u Kurdistani Hakpar heye. هون ویروشی چواد بین دست بگیر. اره نه 126 پارتیه نه وقت رسمی دزگاه نوخایی دا هیا لی 36 پارتی دکاره بکوال بجارتی نه 100 پارتی 36 پارتی قانونجو دبیجه 41 بجار 31 نوچه دا او 36 پارتی خواه حاضر یا خواه کرنه نهاجی 26 پارتی وقت دکوال بجارتی وقت پارتی هر یه دونه اتفاق کرنه راست ام دکارم به بیجن پارتی مافیا کردان yer reva dokazı partiye mafazadi. بله. که düzgün ne ha dü ittifak hani dü ittifakın mazın ittifaka cumhur ittifaka millet eku saati çaveri kirim ku dehil bijartin ande dü ittifakın mazın jencame hil bijartin ande kevin li seknavan beramberi pirsa kurtmun çavat. Ki evya az gerek cihadacıdı beşim. Yani ev mesele bence ses sali aynı tiyatroya. Yani ses sali peşiya ses sali da me gerek Ali Kariyavan kreci. Bu deslatariya van. Yani çiğdi beşin Osmaniye u İttihat Terakki, Kemalistan u İttihat Terakki, muhafazakar u CHP. Evya ses sal dudome. Kurçi avancı baştı zanı. Kurt Ali Kariya ki bakın deslatardı ben. Le derdi van em de beşin derdi van. Baver bakın ne mesele kurdu. Yani em Ali çiğdi beşin çareseriye de dılsozun. Yani eğer tiştin baş bike em Ali Kariyavan dıkın le baver bike derdivan deslatarıya Türkiye arrant. Yani derdivan ne eve ku meseleyi çareser kırna meseleyi kurt her imezin a Türkiye. Eğer meseleyi kurt çareser nabe demokrasi başı nabe. Yani abori Türkiye ahrab jiber meseleyi kurde. Çulu pensala şerheye peredişe şer. Yani derdivan ez vak kurtasi bir bejim derdivan ne çareser kırna eşin velatı. Nuha kek düzgün yani drastiye de rast ku mrov vusa be fikri ku mesela partiyen Türkiye eko resmi hatine abakirin eştere bejim sat salat bin tesira sistemu hizra ideolojiya fermiya Türkiye'de buna ku çareseriya persa kurd jware bibe xalek giring hatta gava bavişin tu bavart ketiş ki vusa bibe. Yani mentaliteyi beriye. Yani nerinavan siyaset ser Türkiye'de beşin anti-Kürt nizam. Yani ser ev meseleyi de ava bu ne. Parti avadıkın yani liberal yüzü usaya, oldar yüzü usaya, sosyalist yüzü usaya. Mesela partiye komünist yani peşveriye usa literatüre dibece harekete şıksayet harekete ki peşveri bu. Yani dibece xudiya derketine nasneme fikre ki çi dibecin baş veriyor. Yani mentalite evan ji ser sistema diji Kürt avabiye. Kürtçi milleteki mazlume. Yani her hal bijartın da bak rey hesaptık. Dibecin Kürt dengi xabedin me o em biçim parlamento o mesele Kürtçi gunadın. Yek ev mesele ki Cemal yek mesaj ki dinci temsiliyet. Na Kürt ses al berici olsa bu. Ses al mesele Lozan'ın baştı zanen. Lozan'da Gavakucu Sinoran çebu gayne iradeyin Kürt temsiliyeti Kürt'e tüneb. Yani Lozan'da emdikarım da bejin Kürtçi xaxa temsil kırın. Na dve derbari de embegirne destake ki düzgün. Naham Kürt dve hil bijartini de her ali ve tegotun go Kürt aliye یک آلیکر وان حل بجارتنانه. تی گوتن کو حل بجارتنین ترکیه ده کرد دنگی خو بدنا کی جان آلی او آلی ده سر بکنه.
لی گاوا گو امتینا یعنی جبهه کرده عالیه کرد ام دکارم بیشن گو کرد یک عالینه تسیرا دنگین وانده زیده تر ببه یعنی جیج هفدو بلانش بر وی کشی نکارن تسیره کی لی yani siyaseti bu kadar. Düğü derbarı da göre. Yani mekhabın yekitiya kurdatune. Yani du sesaletune. Yani eşamınca evet uzani. Eğer yekitiye avane be mesele kurşu çareserine be hınci yekitiye kurdatune. Em her çarparçayı Kurdistan'ı bu bejin yani hatta milli o hatta xir ev ku mafe kurda da Paris'e baver bike ji dijmin ji me kuvvetire. Eğer yekitiye ava be rastici ez de bejim çareser kırna mesele kurd em peşkevin le em mecburun hevil bidin. Yani Aliye kiti de ev hılbıjartı ne derci me banga gelek partiyen Kurdistan'ı gayni ku ev ittifakın HDP jinavda. Yani gayni van mexwast hatta ki milli ava be ev hılbıjartın em dikarın karbinin. O partiye Demokrata Kurdistan Akurt o azadi hareketi avana vakketin ittifakı em behevra kardıkın. Parti Azadiya Kurdistan'ın tevgerci gotin emre yakabıdın hak pari. Yani ez dibinim hareketek heye. Eğer ev hareket yani ev temsiliyet ava be derdime jeve derdime şuyuna parlamento eğer em vak grubek biçin gelek başa. Karin insandı kare karin baş gelek bike. Yani sivil itaatsizlik heye tudkari gelek rend aştiyane o demokratik karbiki. Ev fırsat heye. Ev ya despekek ez baveriyamın heye ku eğer dengeki nispet em bigrin o hareketa milli hatta xirci hediye mezin be yekşi rastici guhartın lazmeci Kurdistan. Bele naha düve çerçevedeki ki düzgün naha Kürt vaki denklerin Kürt vaki raya güçtiya Kürt vaki milleti Kürt jilba Kurdistan'ı dü mijar hene gu her derde xın peş. Yani Prusya İro'da ez dibêjim. Yek perwerdeya zmanî Kurdî, fermîbûna zmanî Kurdî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê, duyem jî pirsa girêdayî nasnameya Kurd di makazagona Tirkiyeyê de. Yani ger di van mijaran de hin pêngav bên avêtin. Sekna hak parê çi dibin? Em yani her carê dibêjim siyaset ne reşispiye ji bo mafê Kurdan ji bo mesela herî mezin yê Aleviyan. Yani ki gaveki baş baveje em pişkiriya dikin. Mesela ev peşiye AK Parti. Gelek karin başkırın. TRT 6 avakır. Ev beşin Kurdiya üniversite pişkiriyi da. Letişte kırap kır pişkiriyi nadın. Yani ev Ali da rastici ki yani desılatlar o muhalefet. Ki jibo mafe kurda o demokrasiye ku rastekin. Bike em pişkiriya van. Mesela em bejin tüfaka cumhur. Vaki numune dibêjim kek düzgün. Tifaka Cumhur Divan Bistro Gumane bu hilbijartina de denik hak bari. Dibêje divan her du mijaran de em soz dedin em deva her du mijara bigirin dest pêngavan bavêjin sekna hak bari. Em dibêjim başı. Belê. Yani em bak siyasete ku dimeşinin mesela serokeke kevin partiyeke dibêje Erdoğan gotiye ji hemra bide serokatî bigira otonomi. Ev serokeke em gotiye ku min otonomi desti xawetiye. Ji bo mafê Kurda eğer gavek bavêje baver bike em alîkarî dikin. û navda jî kar dikin. Belê. Kek düzgün niha gava mirov li rewşa Hakparê temaşe dike te anî ziman. Yani mesela girêdayî pirsên neteweyî nêzîka heya Hakparî û nêzîka heya gelek partiyên milliyên li Bakurê Kurdistanê bêje yani yek du xal netê de nêzîkî hevûdûye wekî hevûdûye yani tu bawer dike ku nedvê hilbijartina parlamentoyê de ku ji bo Kurdan bêguman hilbijartinên herêmî hilbijartinên parêzgehan jî îşaredariyan jî giringiyekî wê gelek zêdetir jî dikarê hebe. Hûn amadehiya wê dikin ku ev navend bi awayekî berfereh diwan hilbijartinan de bikaribe bibe navende. Belê yani partiya min ji partiyek yekîtiye ava bû. Tu zanî kekî ez jî wek serokê partiyê qîmetî yekîtiyê gelek baş dizanim. Yani piştê hilbijartinê jî em hevil bidin partiyên Kurdistanî ra. Lê aliyekî da siyasete da gereke em zelal bin. Ser prensîbin em yekîtiyek ava bikin. Prensîp jî çawa ye ew ku sistem yani bekaya sistem edibêje. Ew partiyên ku îdeolojîk û
naxwazin xirabiya Bekaya a Tirkiye bibin gerek em ji siyaseteki çi dibêjin bervan bisekinin. Yani navenda ve de nikarin. Yani em ser meseleye Kurt'a gerek zelal bin o prensip. Ev ku yani xetteki milli gereki mezim be. Yani siyaset tu dikari gerek tiştin baş ideolojiki baş dayının mesele ki kitlevi. Ev ya çi tu xaza tu gerek ji kolananda xan nişan bidi gelra baveri bidi. Hak par ev karadıke. Jiber ku dest xistana helbijartini unju dibinin yani hak par piçek keter rojevi. Jiber çi hem hak par dikeve hem ji federasyon dikeve. Jiber ku federasyon xala yekeme. Evde jibo hareketa Kurdiji ev gotun o mezin buyuna ev gotun gelek başı. Spasiyat etkim ki kedizin toplan seroke gişti partiya muhafazlar. Hakfa gotum eyvanıyım. Gelek.